Ba utlwile botlhoko thata morago ga gore ba itsisiwe fa dikontraka tsa bona tsa tiro di tlile go fedisiwa. Badiri ba tsamaiso le ba bangwe kwa bookelong ba Dr George Mukhari Academic ba ba akaretsang bathusi ba ba phepafatsang ba ba dirang mo dikantorong le baepi ba lebanwe ke go latlhegelwa ke tiro jaaka ba ne ba thapilwe ka dikontraka tsa COVID-19 tseo di ntseng di atolosiwa ngwaga le ngwaga dingwaga di le 3 tse di fetileng. Ba re ba tlile go lwa gore ba se latlhegelwe ke tiro. Out of 120 ya batho ba hirileng mo, they only created, let's say, 10 posts. So what about the rest? Batsamaisi bagolo bangwe le badiri ba lephata la botsamaisi ba sekegilwe morago ga go sena go lemogiwa magatwe a gore ba thapa ditsala le masika. Badiri ba ba lebanweng ke botlhoka tiro ba belaela fa ditiro tsa bona di tlile go fiwa batho bangwe ba ba golaganeng le batsamaisi. A re bere ke rena le bana ba bannyane so ro ja eng ke ntho ke busang yona ke mmeke ntate so that go tsa ka tšhelete gore ke kgona maintain lapa laka. Lefapha la boitekanelo mo Gauteng la re le ne le ikaeletse go thapa gape badiri ba COVID-19 mo ngwageng o simololang o fa ba ne ba reboletswe diranta di le dimilione di le 1.1 tseo ba di lopileng. Due to budgetary constraints, the budget was allocated at 600 million, which of course has got an implication in our ability to retain many of the posts. Badiri ba ikanne gore ba tlile go matlafatsa kgato ya go phiketa fa ditopo tsa bone di sa tsibogelwe ka moo ba solofelang ka teng. Offense Stimo, SABC News, Garankuwa.